Maya pa sisilimpo kaya katamungan, Miyerkules ingkasyam a Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kaya katangban na lamisa para king kapasalamatan ng Engineer Ador and Ruby Canlas king karelang wedding anniversary, Michelle and Ruby Agustin Cole and family, Luisito and Alexandria Gumapelix, Doktora Joselita Galang, Merly Martinez, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Father Lino Mandaf, Father Elmer Dizon, Helen Gozon, Sherwin Dungka Gibara, Remedios Samson, Maria Red Audrey Tuason, Sina Nogoy, Jose Angeles, Daisy de Matulak, para king personal kayadwanan, Amor and Carmelita Bautista, Rosana Reyes, Willie and Jojo Hamoy, Leticia Wu and family, Vic and David and family, Phil Janet Castro and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Engineer Richard and Garda Valencia, Joy Espino and family, Danilo Zenaida Maniti and family, Lynette David Nukum, Bernie Baby Hanson and family, para king malagwang kapaldanan, Teresita Chatco, Jennifer Manarang Canlas, Monica Ponce, Menyang Berber, Nerissa Mendoza, Joan Liwanag Mendoza, Helen Ponce, Ricardo Cruz, Jose Bautista, Alvin Maniti, Virgie Cesar, Grace Manansala de Jesus, Courtney Maki Faule Villarba, Maria Fe Tolabut, Ernesto Dizon, Daisy de Matulak, at hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalan hanggang kapainawan ng kapatatang niyang unabye, Amor Canlas, Ramon Siron, king kayang first year death anniversary, Jaime Tolentino, king kayang 6th death anniversary, Corazon Ginto Balboa, Loida Percy Agustin, Emilia Reyes, Alex Resurrection, Democrito Aizon, Edgardo Pablito Malyari, Father Jason Miranda, Father Marius Roque, Father Mar Miranda, Oliver and Emerito Maniago, Henedina Coronel Maglalang, Eugenia Padua, Emmanuel Ramos ng kayang 9th day, Domingo Meneses, Rolando Songlao, Miriam Gonzalez, Maymay Gonzalez, Magno and Francisca Hipolito, Martin Angeles, Linda Di Malanta, Sunny Popoy, Dolores Pasyan Manalo, Rodolfo Rudy Ponce, Glenn Tizon, Erlinda Colala, Magdalena Ferrer, Rodolfo Aquino, Dominador Manalastas, Carlo Luis Martinez, at ding sablang kaladua king purgatorio. Talakad mo po'y kantang dalit ta pamuklad. Nalatuki, balayana mituburan, balayana hinawos mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ng pakayapan, kaya kang palabungan, kaya kang pamanalan.
King Legioning Igpa, Paninganak, Panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaante mo rin. maya pa sisilimpu. Maya pasisilim po among. Neng kay kukumpara tayo ing banwa kay yato. Neng kay sipan tamo, nung naambiya ta ken, makanya naman imbiya ka rin. Nung makwalta ka ken, baka makwalta ka rin. O nung siping-siping tambal makanyan mo naman ka rin. Our standard sometimes that nas follow. Itang isipan tamong biya taketi, bukod mo siguro makayaliwa, kimpain tungol takin banwa. Isipan niya yung peka makwaltan tao keti kinyato. Ang peka makwaltan tao keti kinyato. Sabihan nitang meto kong abasa, mas igit pa ka rin, yung tulang po tanga tsuka banwa. Kapatad, nang kayo susukuran tayong banwa, kay salita mong paralan, pero magkamalita ka nita. Karing panahon may kulang tamo, mangyatang kapatawanan king Diyos at maging tasang makabuklat king grasyan daratang pa kay katamo. Karing kaya katampa magkulang nga tangan po mga de, magkumpisal ko. Salko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at may luwang kakulangan. Uli nita, panibala ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang poong santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang totoo pakaluluan nakatamot king pangapatao daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana king bie alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ganakantala po rin kaya katang panalangin at intensyon kaya katang misang iti. O Diyos sa igpami, sibol ning pamisan metong at lugod. Gawan kaya sanang tapat mong balayan, metong muking pusot kay sipan, bangkya kang Santa Iglesia, miyang matindig king pamitambayan, matatag, king pamipasyag, king kasalpantayanan, at patatag king kayang pamisan metong. Iti aduan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ng Tobias. Menamdaman emunanu itobit, mengisnawayang saldak at menangis, at pigmulane iting panalangin at tagulele. Makatuliran ka o Ginoo, at makatuliran ing sablang dapat mo, ding sablang dalan mo, grasya lat katutuan, at ika ing ukum ning meto sikluban. Ulinita, o Ginoo, ganakan mo ko at lingusan. Emo ko paparusan, pauli rin ka akong kasalanan, o pauli rin ka akong kamangmangan, o pauli rin ka akong kareng ka na akong pipumpunan. Ampat mi kasala lake ka, at ding kautusan mo, lebangan dala, inya pepaboran mo kaming libanda, mga bihag at pamatera, panyiran, pikalian, at palmuran, kareng bansang kaya kami mo piyugsayanan. Dapat maulalat tutu, reng kaya kang kayatulan, neng paparusan mo ko agpangking pangayon tuliran da reng ka akong kasalanan, at detang ka reng ka akong pipumpunan, emila tiparan din kaya kang kautusan, ni mibebye mit mong katapatan, king kaya kang arapan. Inyangini, kakumudaptan ing sablamong kaburian, ikatula ko nung warit kaya ka ng aguan, ining beko king kayang karinan, at ibalik mo na ko king gabon kung penibatan.
Uling mayap pang epalak ing matena ko, kesa aking magluid pa ing biyeko, mimura kong alang kasangkan-sangkan, at daralanan ko ing dusang sari beyatan. O Gino, panayan ko na ing atol ay saldak mo, ban kaniting kaligaligan, anguan mo na ako. Paboran mo na akong muli, king alangangga kong karinan. O Gino, emo ko sa painggulutan, uling maya pang epalak, ing matena ko, kaya sa aking lambayan pa ining biya ko. Busal ning alang lunos a kasakitan, sewan ko ng binang daramdaman, ing kako bubuntundang kamuran. Milyari kanita muring aldoita, king Isara ay anak ng Raquel, amenuknangan kareng ekbata na ning media, may karamdam niya namang kalibakan king metong kareng babaeng alipan ng tatang na. Sukat yung abalo, king pitunong lalaking peki kasalanan na, dapat pawanongan pamaten. As modewong pekamarok diling demonyo, nituki-tuki nongan pemate, bayura ikuwang mekasiping kang Sara, anting asawa na. Ing alipan a babae nga ng sinabi, wa, ika mismo ing makamate kareng kakasalan mo, pito na lang lalaking kekasal mo, at metong man alaka pang aswertian. Pauli na mo ning mga matelangan ding kekasal mong lalaki, esangkan amatulid, yan para ikamiing pasakitan mo. Bat emo damayan at pay matena ka naman. Kanita aligtasan mo na, ing tangal king metong munang ayanak mo. Kingaldoy ta may sindak kay Sara, kinyakya at menik king kwarto ng tatang na. Nasa nasang magbigtiya, dapat nga ng meka pabalak. Itatang kuya ing mi pa marsalanan, pota sabyanda pa kaya kabubugtungan niyang anak mong babayi at liguran meng emunano, at ngeni mi binigti na ing kayang sarili, pauli namu ning lumbe. Nung daptan ko ini, misalbagyang kamarinayan itatang ko, at panamdaman ng emunano, at marahil king kayang ketwan, malaos ng ikadulong king karinan dareng mete. Masanting pa, eko na babalaos ing pamagbigti ko, nune sukat kong aduan king ginu ing kwanana ing beko, bana akong mate at enako damdam pang aliwang kalibakan. Inya menalangin niya, makagpaya takde king lele ng awang. Ing panalangin dareng aduang katao, miyagnan merandam king arapaning kaligayan naning Diyos, at i Rafael mituburan niyang magdalang kapaldanan karelang adwa. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, ika o Gino ing kakong pagdulapan. Ika o Gino, king kakong pagdulapan. O Diyos ko, ika ing kakong panaligan, emo sa pabustan ing sambutan dako ring kakong kasalang. Dingke ka manalig, ela tanggap kabiguan, ing kabiguan bukod mong daratang, karetang keka alang katapatan. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan. Gino, kako ituro mula kaya kandalan, ituro mula kako ring kaya kang tuntunan, ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan. O Gino, ganakan mo, lugod mong ekukupas, aketa pang minuna kaya ka ng pisyag, kalingwan mo na sa inggewa kong kasalanan, uli na ning wagas at lugod mo, o Gino. Ika o Gino, ing kakong pagdulapan. Mayap ya ing Gino at makatuliran, tuturune ing tunedalan kareng makasalanan, para la nala ring magpakumbaba kindala ning katuliran,
karela tuturune ing tune dalan. Ika o Ginu ing kakong pagdulapan, talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia. 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 Saupan mo ko kakulang aing tinjan, ding kekang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan, kakong pibule-bulayan. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayungan, At keka antimuri, pamamasa ing may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginu. Ating mapila na Saduseo, alinapit kang Jesus. Ding Saduseo, ilareta nga lang pamanyubli, biye, karela. Maestro nga ra, ginawa kong kautusan ni Moses para kay kami, anti-kaniti. Nung matayang meto nga lalaki, ataya mi kay naking asawa na, alikwana, ing kapatid ng lalaki, kailangan ng pakasalan, bangyang ing may balo, bang lang mi kay anak para king mete. Ating pitong mi kakapatid na lalaki, may kiasawa yung pangane at mete yung alang anak. Kesal na ning kaduang pangane, ing may balong babae. At mete yan naman alang ay anak. Makanyan mo naman, ing depatan na ning katlo, at ing mitukituk ing mikakapatid. Ay asawa din nga ning babae, ding pitong mikakapatid, at mete langan, at ela mi kay anak kaya. Katataw yan, mete yan naman ning babae, ngeni, nino kareting pitong ing kilalana ng asawa ning babae. Kingal doon ning pamadjubling mi anti na ning ay asawa nongan. Nga nang may kibat Jesus. Magkamali kayo. Balo yu nung bakit? Eyu balo ing kasulatan na ing upaya ning Diyos. Uling kingal doon ning pamanyubling mi karing lalaki at karing babay, ala ng pamyasawa, maging antila ring anghel kimbanwa. Tungkol yan naman karing pamanyubling mebye, karing mete. E pawari biyasa yung libro ng Moses, basa yung libro ng Moses, na itang idake ng babanggit, king milalablab ayapi. Ang makasulat kanita kang Moses, ako yung Diyos, anak ng Abraham, ako yung Diyos ng Isaac, at yung Diyos ng Jacob. Inya, magkamali kayo. Uling in Diyos, Diyos re ring met, ere Diyos ring mete, nune Diyos de ring mabie. Karukurang kong kapatid, ing may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. When our standards do not apply. Minsan, nagmisa po kami sa isang funeral mass ng isang charismatic leader, a church lay leader of a charismatic community. Kasama ko po si Bishop Ambo, si Father Raul at saka ako. When we celebrated the mass, and after the mass, the widow was crying profusely, and she was being consoled by her children. Yung pong byuda, umiiyak kasi namatay kanyang asawa. May edad na po sila, more than 70 years old. Sila po ay madalas na magkasama, kahit magsimba, kahit sa charismatic community, and so on.
The widow was crying and kept on saying in her lamentation, "Ituki mo na ako, tuki na ako keka. Kuwag yung alaka. Tuki mo na ako, bisa na akong tuki keka." In Tagalog, "Sasama na ako sa iyo, isama mo na ako. Hindi ko kayang nag-iisa, isama mo na ako." Sabi niya kanyang asawang namatay. One of the sons, who was quite mischievous, medyo salbaya po yung metong nanganak, said to the widowed mother to stop her from crying, "Mommy, please do not follow him soon. Allow Dad to experience heaven first. At least he's very happy. But if you follow immediately, how can that be heaven for Dad?" "Mama, pabayaan mo na munang mag-enjoy si Papang wala ka. Kung susunod ka na, paano masasabing nasa langit siya?" I mean, kahit umiiyak po yung nanay niya, napahinto. Kami po mga pare, napatingin. O nga naman, kung gano'n yung pag-isip natin, kung pagdating mo sa langit, tapos yung pagdating mo sa langit, yung asawa mo pa rin, sabi ni Jesus, paanong langit yon? Hindi, biro lang po. Biro lang po. There are times that our standards do not apply. Kung minsan kasi, ang pagtingin natin dito sa langit, kamukha ng pagtingin natin doon sa mundo, doon sa langit. Ang pagtingin natin sa buhay natin sa mundo is sometimes applied to the realities in heaven. Jesus tells us, in heaven, there's no even recognition of marriage anymore because we're like angels already, maybe in eternal bliss. And to tell you frankly, the question asked by the Sadducees, a note was stated, the Sadducees do not believe in the resurrection. Kaya yung tanong nila, patuya. It is just to insult Jesus. They are not really interested with the question, with the answer. They were just trying to mock Jesus with their questions. And so Jesus also answered, "You do not know what you are asking. Because in heaven, we will be like angels." Sometimes, our standards do not apply. Meron po kaming kilala na balikbayan. Very proud po siyang balikbayan. At meron siyang favorite slogan expression. Ganito po yung expression ng balikbayan. "It is better in the United States of America." Then he keeps on comparing U.S. higher standards of life to our poor country in the Philippines. Pagkausap mo po siya, parati niyang kinukumpara yung Amerika sa Pilipinas. Kunyari, dito sa Pilipinas, yung mga kuryente natin, nandyan sa taas, di ba? Sabi niya, "It's not like this in the United States of America. Our electrical wire are underground." Okay, Tapos, pag makita mo naman, halimbawa dito sa Angeles City, ilan ba yung fire trucks dito? Konti lang, In the United States of America, it's not like that. In every community, like Sapang Bato, you should have at least 3 fire trucks. Balikbayan lang po yan, It's not like in the United States. Parati po siyang ganyan. Another example, alam niyo po yung pag may sunog, di ba yung mga bombero pupunta pa sa ilog, kukuha ng tubig, no? Wala po tayo dun sa fire hydrants. Alam niyo po yan, yung fire hydrants. In the United States of America, we have fire hydrants in every corner where in there's emergency, they can take water anytime. Here in the Philippines, we don't have that. Pilipino yan, balikbayan lang. Parati siyang ganyan nagsasalita. Kuminsan, nainis ako sa kanya. Sabi ko, ba't di siya magbalik sa Amerika? Inaarap niya yung Amerika dito sa Pilipinas. Iba naman yung buhay natin dito. Sometimes, it's quite disappointing to use your standards in a different situations. Kwento pa po akong balikbayan. Yung balikbayan, nagpunta po siya ng Makati. Alam niyo po yung main road ng Makati, yung Paseo de Rojas, very busy po yon. In the United States of America, when you cross the streets, the thoroughfare,
Thus, the bus, and the other cars will stop. Di ba po? Ganun yung dapat eh. No? Dito sa Pilipinas, hindi naman natin rin respeto yung pedestrian lane. Ne? Hindi respeto yung, pati pedestrian, hindi respeto. Takbo ka. Umilag ka. The balikbayan from the US of Hay thinks that he was crossing the busy Makati thoroughfare using the pedestrian lane. The bus will stop and other cars will stop. However, yung naman driver ng bus, Pilipino naman, always thought that the man crossing, like any Filipino, will be running to avoid the bus, just like us. But the balikbayan was run over and now he is dead. Kasi yung Amerikano ay Pinoy na akala niya, ang tawag doon, Philam. Alam niyo po yung Philam? Philam. Anong meaning ng Philam? Ha? Filipino American. Oh, tama yun. Philam, Filipino-American. Pero siya Philam din. Feeling niya American siya. Feeling American. In the United States of America. Pero yun, nasagasaan po siya ng bus. Kasi akala niya, nasa Amerika siya. Pag dumaan ka sa pedestrian lane, hihinto yung bus. Eh yung bus driver, mukha naman Pinoy itong dumadaan, hindi siya uminto. Tuloy-tuloy kasi akala niya, di ba tayo, tatakbo tayo. And he died, literally. And you know, sometimes it's not good to use your standards with situations that are not the same. One of my favorite tennis players, a very young one, number 2 in the world among women professional tennis players, is Naomi Osaka, number 2 in the world women's professional tennis, decided to be disqualified just recently, a few days ago, from the tennis French Open or Roland Garros because she cannot face the media every after game. She is by nature very shy, introvert as a person, but she's the best, youngest tennis champion. As a young Japanese who grew in the United States of America, he has a very unique personality. She cannot fit with the demands of mass media and reporters. It's a pity. Her skills and capabilities were not expressed to the fullest in her tour at French Open because she was required with a new standard in the post-game media time interview. Dahil ito pong magaling na tennis player, mahihayin po siya. Japanese po siya eh. Alam, Japanese po minsan mahihayin, no? Tsaka minsan introvert. Ayaw niyang umaharap sa mga media. Di ba po pag humarap ka sa media, anong lahat yung tatanong nila? Open question, what is your love life? Sa palagay mo, bakit ka natalo? Sa palagay mo, kaya mo ba yung kalaban mo susunod? Sino kayong mas magaling sa inyo? She does not want to answer those questions. And because she does not want to answer the media, and that's part of the contract, she has to let go of the tournament. What a pity. Because the standards of that tour and that organization did not respect the uniqueness of her person. Ganyan din po, di ba, pag bago kayong may asawa, pag bago kayong kasal, kung minsan, hindi masaya yung bagong kasal. Kaganyan sasabihin, hindi ganyan sa amin eh. Halimbawa, nakatira ka sa in-laws mo. Sa bahay namin, hindi ganyan. It does not follow. You must learn. Or you must unlearn. And you must relearn. Or learn again. Reorient yourself to a new experience. When I was a younger priest, I loved standardization processes. All following the standard procedures, steps, requirements, corporations, big organizations, large institutions, depend upon standardized processes to control the input, the process, and even the output. There will be no surprises, there will be no outliners, and there will be no substandards. I agree with that if you talk about organizations, corporations, and institutions. For I myself work to standardize systems and procedures in my previous work at Caritas Philippines, Caritas Pampanga, and also universities where I work. But now in my practical pastoral life,
with the community. In the midst of this parish community, life, institutions, big organization, and corporate standards do not follow and do not apply. You should have to respect what is the situation here. You have to respect and appreciate the difference. Observe, notice, and learn anew. Be open and be excited to discover something wonderful in you before you. It's now a new, different world. It's wider than one you could compare with your limited perspectives before. There's no comparison, but simply enjoy the difference. Ganyan din po ang pagtingin lang sa Saduseo sa darating na langit. Akala nila yung batas natin dito, ang paraan natin ng relasyon ay kamukha ng nasa langit. It's far more than that. Sabi nga nung nabasa ko, akala nyo yung masayang masaya? Hindi. Higit pa sa masayang masaya sa langit na inisip natin. If you could imagine the joy maybe of the happiest person in the world, maybe the richest person in the world, or the most successful in the world, wala pa yon sa darating na langit. It's more than what really could enjoy. Do you remember Exodus 3, chapter 5? When Moses was facing God in a burning bush, taking off his sandals, and still is a sign of reverence, humility, and respect. Pinatanggal ng Diyos ang sapatos ni Moses. The burning bush said to Moses, Moses, remove your sandals. You are entering a sacred ground. Siguro ganun din, pag pumapasok tayo, isa-isang bagong buhay. Kung pumasok ako dito sa Sapang Bato, I remove my shoes because I was entering a sacred ground. Nandito ng Diyos bago pa ako sinilang. Nandito ng Diyos bago pa ako naging pare. I have to remove my sandals and not apply my standards on how a parish and how God should operate and even live in our midst. Sana maganyan din ho ang ating relasyon sa bawat isa. Do not apply your standards to another person. We are different. We have to respect that, and then we could really appreciate the grace of a new world in another person. Because heaven, indeed, is an entirely new world. Sorry po, naalala ko yung kanta ni Lea Salonga. I can open my eyes, take your wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us, no one is there to go, or we're only dreaming. A whole new world, dazzling place I've never knew. And when I'm up here, it's crystal clear that now in a new world with you. I'm now in a new world with you. Unbelievable sights, undescribable feelings, soaring, tumbling, freewheeling through the endless diamond sky. Maybe that is the best way that they could imagine something greater than our world here. Ang darating pong mundo, it's not even a fraction to what we know, to the standards of what we have. Let us be excited, let us be open to the new world that comes to come. There are times your standards, my standards, our standards does not follow. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad mo po. Pakamalang kong kapatad, manalangin tamo mataimtim kin Diyos. At kimbalang intensyon nga tapong makibat, Ginu, dinan mo kayong biyeng alanganga. Ginu, dinan mo keng biye alananga. Para ka rin kabilugan na iglesia ng Diyos, keti keng yato. Ban ka rin sabla ng galame, mipadalisayan niya at alang dungis, kingaldo ning pamanyubling miye, ipanalangin taking Ginu. Gino, dinan mo kayong biye alanganga. Para ka rin pamuntok ding sablang bansa, ban keta maging karapat dapat lang tumayid ka rin kapararang memalen, emo ban akamtan, ing makayatong tula, nune babaw ning sabla, bang miras laking pamanyublirang miye, ring makatuliran, ipanalangin taking Ginu. Gino, dinan mo kayong biye alanganga. Para ka ring sablang miyasawa,
Banketa, lawenda, ingkarelang pamiyasawa, anting metong adalan ning kabanalan, para king balang metong karela, antiwaring metong ayawus, ibat king Diyos, bang makapakitambayan king kayang pamiparakal karinganak ning Diyos, at may malening banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang biye alanganga. Para kaya katamungan, makatipon keting, makapadurot king altar ning Diyos. Banakit da, king banal, apamakinabang, impihong diling dalan, bang miras king pamadnyublirang miye, ring makatuliran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang biye alanganga. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, parati kang tapat ka rin kaya kang pangako. Pagkaluban mo kayang grasyang manalig kaya ka at tanggap kaya ka, king komunyon, bangketa, ibangon mo kami, king aldo, nimpamanyubling me, at idala mo kami king alanganggang ligaya, anong nuka mabibiyan magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing liturhiya, ning Eucharistia. Ipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto sikluban. Uli ka kang kayapan, tinggap biyayin tinape, ayang pangmikeka, tinapin bunga ning gabon. Mipuriyahin Diyos kapilanman, uling niyang kayapan, betala kaya di nga hindi ka matamo, di ka katasablan dapat at kapag nasa debetangan kaya. Talakad tamo po. Malalangin kayo kapatad, bandating kaya katangdawan, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutub. Tanggapanin sa ning Ginoo, itindawong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katam ka sa plala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migalang, tuturo mo kami kapamilataning sakramento at sasaupan mo kaming lalong maging kawangis mo. Ibangon mo kaya sanang king kalam ning kaya kang lugod kapamilataning sakramento sa upana kayang magkamit king lugod dayti at manatiling tapat kaya kang dalan. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka yat antemurin, nayo reng puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati numan ka rin o igpa Diyos kingalangang at lubos maypaya. Ing lugut kaya kayang lelangan ing tao at inyang mi paintulid yang mi parusan king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos kapamlatan ng Kristong anak mo aginumi. Kapamlatan daring anghel at ing sablang koro karin king banwa mitmong kapag mulalan sasamba kami king harapan mo. Ing siwalami magsan metong sana king karela kabang magkanta kaming mitmong tula king dalit ning kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnoy banwa at inlabwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuanya'y daratang kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa ikang panibatan sa blang kabanalan o linita pagparalampomi. Pabanalan mo sana reti ngayon king Espiritu mo, ban para kay kami, malyalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka.
Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanahong katawan amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan pa manyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me kaya ka, tinapin imbiat kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, impepalyaren mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalagaan king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa. Torrentino kaya kaming obispo ding sablang pari. Ading hanggang malugod na susuyo, magobra at sasaw king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na kaya kaya kaming parokya king Banala Cruz. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepaynaon at manenayang subling miye. Ading sablang meyang umabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban kaya ng Maria, Birhenin do nin Diyos, San Jose king esposo. Ding sablang apostol at santo tinupat king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Maustam king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus, kaya katangan. Ipamiatsubanwa, nisambang ilagyo mo, datang ke kami, ingkayaryan mo, mi pamituan ilog mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan ilog mo, ing kakanan mi, king aldo aldo, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, king aldo ngeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay, sa hulking tukso, nune ikabos king maro. Ikabos mo kami o ginugking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapepan king panahon mi. Ban king kasaupan ni kaya kang pakalulo, parat kay mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uling keking kayarian at ingkayupayan, at iligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin nga kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia,
at pamayapan mo po ang bilugan ng pangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan. At kaya kaantay mo rin. Mika kapayapan tamo po tang you don't impose your standards to other people. Even impose your standards to one family or community. Kanita mas mag-enjoy tamo po, mapayapa, abi-abi. As danita respeto at pananggap. At makabukulat tamo king grasya. Pasyag tapo ini king kaya katang pami abi-abi. Kapaypan po kaya kungan. Kapaypan po kaya kungan. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matangpang tanggap kaya ka. Dapat ikasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pag nasang ko'y tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit, era katanggap king sakramento, umiyak mo man espiritual kining puso ko, kakaulan da ka balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko keka, emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Bebetung yang pamaditun, kanwana tatemi paindatun, imbebetung yamuing pigagap, tula at ligayang ganap, imbebetung yang pamanitun, kanwana natemi paindatun, imbebetung yamuing pigagap, tula at ligayang ganap, ginuke pamunta, ngeniding amano at tsukeka, pagkalub daring be alanangga, be alangga, ginuke pamunta, ngeniding amano at tsukeka, pagkalub daring bealanangga, bealangga. Oratio Imperata. O mapamakалulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kaniting masipit a panalangin mi, adwan mi kaya ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19 na migdalang dakal, akasakitan kaya kami at may kamatay ka rin dakalataw. Adwan mi ngeni kaya ing baligdan mo kaming mitmong lugod, yatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi laretang mamuntukan king aming bansa at lokal, para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo ring sablang magkapilit
ban mapupus na iting pandemya king busal mi. Ipanalangin mi ren doktor, narsis ating sablang didingap, karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo na sanang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtugalaling king sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi retang miyawa, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mo retang nilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya ning metong king meting kareting masakit na panahon, ban magobra kaming meabe-abe para king kakayap daring sabla. Ban makasawp kami karela, mangailangan apakakalulo. Mananasan ang paulining masabal at pamagmalasakit miking metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, at layon tarian mo kaming king pamagbayo at kabanalan. Itiadwan mi, kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oig paming malugod, kabang tatanggapan mi yung sakramento ng pamisan metong, sa pan mo kayong mibiye-biye, king kaya kang pamibale-bale, ban misan metong kami king puso at kaisipan, aranasan mi sana yung pakakayap mong payeral, karing aliwa, kapamilataning kapayapan, tanggap kaniting Eukaristiya. Itiadwan may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing sapang batu number 2 ya po, kareng barangay, ape ka marakal active COVID cases. Di nga luwang barangay, migbaba na la cases, kaya katam kakatas naman. Nung baga kayong eskwela, salutatorian tamo po. Ing number 1 Santo Domingo, tapos sapang bato. Matas tapa kayong pangpang, ang po pa kayong balibago. Malati tapo kumpara kareti. Sana po, abe-abe tamong maging masabal, hingga katamong baryo, hingga katang kaligtasan, hingga katang pamiabe-abe, ay iwasan tapo sanang ating miyawa. At kareta naman pong miyalo ka ng mika vaccine. Agkatanda kayo po, magpabaksin na ko po. Kaya ko po tatakot. Kareng aluwang bansa, aranasan da ng may vaccine no po rin may kapit na kareng populasyon da. Lalako da no po dening mask. Kapilantala pa po lako dening kaya ko pa vaccine. Nung tatakot ko po, kaya ko respetuan da kayo po, pero magsabi ko po bilang pariyo, nung ating pong linapit na kayo, kaya katang syudad, City Health, operan da na akong vaccine, lalo na rin kaya katang senior citizens, ang po rin ating morbidity, sana po, comorbidity, sana po, ayo, paboran lilipas itang oportunidad. Baka nita po, eko miyawa, o eko makapanawa ka rin aliwa. This will be good for everyone. Obligasyon tayo po ini bilang Kristiyano. It is our moral obligation to keep ourselves safe and to protect others as well. Bendisyonan na ko po ating kakatamong komunidad. Ingino manatili kaya kayungan At kaya ka mo rin. at bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ning igpampo ng anak. Panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa midaone. Umeta mo maging masaya kayong paintungong labanwa. Lagpus kay nga isip ng tao. King kayang ligaya. Salamat, King Diyos. Kita mo kayang balayan, ingkawan na kayang mapastulan, pakati punta mo, pasalamat mo kikilala, king